Tuan nama menokton firma buki balbon apa calon firma suri akaton dini pinopar di dainangan dihamu subi tidak matamu akap pangomonan tujuan biar on terada mamu si mari kisi kesara doat depetial asa tiar ma panggawean tiar ma palosan tuhamu suri akap pinopar di dainangan sona ulata lima bulan adat pasar lima tuan lima dainangan Pardolo mari Tuhan debata asiroham leho tuna posongo lunaso. Tuhan debata asiroham leho tuna dosanai holong li rohami haluauni pasu-pasu mahulanon asa anggiat masongon parboy na piron pirma tondi nasida dala songon miak-miakon marmiak mana nilan di tangan nasida song-songon lima songon debat tiar nang ringgit si tio saraon asa tiur madalan bosan ni nasida do sudah keluarga asa gabe tarida ma asa ngapanmu disandok tanoon marite Kristus Tuhan nami amin. Panjauan na surat ni Apostel Paulus tuhala Tesalonik amu ala kadongan toktong mahamu marlas ni roh unang masadi rohamuna unang hamu masadi hamu martanian mandok molate mahamu siala salunai ai ido dipamido di batan sian hamu marite Kristus Yesus unang itopi hamu tondi unang mea rohamuna dipanuri rangon takasi hamu masaluna nadengani mah tiup hamu pasti di ngamu mah nasa rumah di naroa di parbadia di bata partamai mahamu gabe sundenggan dala diramoti maton di muna nang roha nang daging asa ias so harusuan di haroro di tuata Yesus Kristus apo sadoi bana naman jawamu saya pasoton na doi songonima akan dituan dihita di batas sadayon ngaing kay parmusik nami upasa tami matikyon tuhamu asal jumolo ben hamu ma tuhu di musik-musik munay mahami marite kundang sa bangunan asa taluk hami manortor jumolo mahupang ido hami asa bain amu majolo kundang alu-alu parjolo alun damang majolo tu di bata sikolo sada ima di bata ama anak do tondi porbagia berarti mamang dungi beda mama muse alur mama muse tu akal halak suruh-suruhan doat halak nabadian
Ngon kami piamang nung halak Kristen dang manisya adat alena pahot tondo uhud paturen asalam dipas ay didok nina tua mukat teta lutuk sega gadu-gadu anggo rumah ikon hotdo di parbatuan na so sanjur mulai na sanjur matopa pasirangan ni ayat pardomoni osa somba ni nama rumah somba ni na tinopa di batado nama muka asa martua kita jolma bendamang magondang mula-mulai mamang nungan di banang gondang mula-mula gondang di mula ni nadong gondang di mula na tinopa asa mang musi bendamang musi gondang somba-somba asa bapak timur somba nyala Kristen tujuan magundangon asa debata nasadai alai tolu do dirina ima debata aman anak dalam tondi porbadia bernama magondang debata si tolu sada gondang patuluhan digori maima gondang sahala asa songgok sahala raja ape sahala purbatua sepata di goridon gondang asaktian asa sakti madingin sakti matogu sude di dolma manusiai benda mama gondang halang nabadiai somba dot hormata tu pangisi di banwa tinjang sonari mamuka maita ima gondang di banwa tongon kasian panopan dot pamas-mason di parbanwa tinjang do asa gabe sorang parbanwa tongon tanda ninang torok maribur nanti nopanai uhud masih situlus kalanna baik gondang kita gondang si mana-mana ay na manglen mahamin wai songon parlen ni nanti nopai tudolok tuturuan asa anggian somanan nidok nina tua-tua tiu dalan buluson tiu ay dapotan so hariuan satu mulu nama noktong benda mama gondang si monang-monangnya mga sabas de kami manortor di masaman mamuta to ni godang sunari sigoboti mahamis yang pangulan ni Huria muna. Gatomoni pemuse lihat nang berita nauli na naik si papangarong muna kami kahonong muna tuak ka ari na mangihon turuas itu hatai. Oke, nang Roma kami marsob batua dopat ni hamua ka pangulan ni Huria nami. Amak permusik na malong. Naik mahami dopat marsob batua dopat ni pangulan ni Huria nami. Bandamang magondang sombay.
kami adong dori banamuna sama Riki Sidara sama Palas Amata Raja do inata sorry pada tangin hamis yang pangulan yuria tuhamu pinopaliday naman sa ituatan di batama mangguli aka pas-pasut bilang tuhamu aka pulapul na sumurung siya di bata saya aka pinopaliday naman diberkati Tuhan dalam pendidikannya sigungguti mahami diamu asutunan mau jadi sa tingkit mana tinopa jari manis mahasolotan na kutik susadio sopa na buhubay kami mambalas rohamuna debata jahubama na mangguhi pasu-pasuna tinawmawin na mwaltiyo di may mga tupanahatan pendamay mga guna si Titiyo pasang na asatan ay Tuhan di kondakta ala marmula do naudi marmula do nalikkan ala niamak parmasik nami baik damang magodang muda-mudai mau dia malung ngari beko gondang muda-mudai ope asa lihat asa husong pahami amat tanah mertua de bata amat taraja doh inapta sori pada rap doh situan na toropon baik damang ma godang sobai yang gawe lihat horas itu Pak Amat Sidok dan Panidebata Tuhami yang kapaparan di Dainamon amak parmasik nami baik damang ma godang liati di dalam Yesus tano doh laut Jalani Yesus kanodona Kai holong bilohan di pasar Namun lalu tidak terpinai Luti sesa hutang di dosa tai Angkiro habun sude Da arah romadona tawe Angkiro radope Halatu dolo radoman musude orang itu bagai ada ini pakai senjata iyo habis karena semua dua baris suka proses aku bebaino kiro habis sulit tak ada orang dongan kabe kiro magope halatu dolo nadoman musulit Hari hamu mang boro nami partikianok ko pasat kami matuhamuna. Panggilan, sa wata. Masay. Naro mang hay man ko kami do kanami. So dia may garo na kami. Para sa maro kamo na. Ano pangaji mamu, sa mga ni kaya yaro na bulo ta pasatan. Dari, taon na permisi kami. Gabi bang. Gabi man gabi. Musi na ano ba hulay.
asal lagu mana marhantu dulu mana marrobian horas mahaminakan jalo sopan na pinasahat muna lamtu ganda na masikat iliha muna razanya magburu namin na mga liyan o piabag parmasik nami nengro mahaminaho manabinabi razanya pamorlong namin asang giat dapat namin dua jumpang na jinalahan yang razanya magburu namin baik padalugodang sabi-sabi. Bata dapat dihamuso manidok ni natua-tua tusang karma porin tuluang masa tua sinur makan apinahan muna gade makan ang ulam muna mangomo makapartiga-tiga jupang mana ni jalahan muna di masu-masu de bata manang saluhuk ak kapok para muna sudah bote maham yaman buru jadi ya sumpah dia buru naik. Panuhatan baik damang pagondak si Tio padung matugondak kasahatan Raja inak sori pada buat kamu mahami ditanyang muna asal tidak petulus perdalan di laut adat di parsaur matu laut diminan nanyon boy mardalat dohok enggan mambai kasangapon di kuar ni Tuhan jalang abul-abul nang ditong-atongan ni hami keluarga nanti tinggal itong nilai namon songonina doloh atau huwasi na boy hupasahan kami
tua kantaraja inak na saripada nang saluhut na hula-hula nami mau dia ma dihita mau dia ma dituhanta. Mari udah nama di ngomong dari nama riwayat singkat. Dia opung nami imana marbuar opung suhoro nama ngalak boroni rajais cimanucong jala imana gabi bonani harinami anak na dua ima opung patpol dohon opung bitata jala opung bitata mana nama noperami nama ngalak boroni rajais boru sibarani dohon boru nababan las imana gabi bonatulan nami jala tubuh ma opak halak jana berturu jana kena opung manabang opung managang opung putih do opung karida jala na pilopak namong perhani lima opung putih nama ngalak buru nirajai buru bapahan siang sinamora nabula dohok takubulung siang baliki jala nagabi tulang dihami tumuna sada bawang jala dua bulu bawai imana marbuar morang manalu lima opung anggian nama ngalak buru nirajai boru sihopi siang huta bahal badu jala imana gabi hula-hula nami jala iboto nami siak kangen marhamulian ma tu amang guru nami marga sirai imam naiweni marhuta di Pekan Baru iboto nami si dua marhamulian ma itu anak ini amang guru nami imam marga sinamora jala marhuta di Dulu Sanggup dia inang nanyon imana marbuar miti herawati buru hobi buru ni hula-hula nami sihobi siang bahal bayu turuma inang nanyon tanggal 10 bulan siang tahun 10 siang 52 jala marhasotan matu bapak nami Imam Orhan Manalu jala di bahasa-bahasa Al-Quran jalan bahasa Tuhan dunia sila opa anak doru anak siakanan imana marbuar bukti manalu nama ngalak doru rajai ima boru sipulun nama hutang siat samosir ima opung kalisa jala tubuna 5 halak 2 bawa dolubur jala anak siakanan nama marbuar siang giat mangalak guru nirajai si guru dalam mengali bahasa-bahasa Bata sada nak guru imana marbuar si kalisa oparan anak nomor 2 tuh oparan na 2 anak tolu guru parumain do sada pahoku umum sudi onom harap anak si nomor 2 imana marbuar tua parulian manalu nama ngalak guru ni rajai guru sian jala di bahasa-bahasa on debatado di nasida 2 anak 2 guru ima ausatiri ama windi paranna opak ngalak anak si nomor 3 imana marbuar seperayono nama ngalak guru jawa tubuda sare bawa jala nunga gumolo modi anak namion anak sian nomor 4 imana marbuar romulus asiolon manadu kang marasotan loke dia buru nami syakanganon ima embriana buru manalu marhamulion ma itu anak nilai nami ima marga singaga jalan di bahasa-bahasa on di batado 2 bawa sada buru ungu masuli tolu halam buru syangkuran buru imriani buru manalu marhamulion ma itu harak jawa jalan binokparna sada bawa 2 buru ungu tolu halam guru si nomor 3 sesa guru manalu
dan marang amuda dobe. Jadi buku masude peperan mina tua-tuaon opa anak tolu parumahan tolu guru dua hera pahokusian anak lima bawa onok guru. Jadi umumnya 10 halak pahokusia guru tolu bawa tolu guru umumnya onok halak. Nirina sada ima guru sahaka halak. Jadi umum masuk keparan ni amanami inanamion imarenangon tolu puluh halak. Adoran ni noluni inanamion sangat do masa imana darah di bawah kami ke rumah sakit darah tanggal 1 bulan 10 2020 marulu mau nimigay nanon darah tutup usia maapikot usaha tao kamarima rewa yang milik singkat ni dahil nami mataaw Orang pahami panomono muharolo ni hula-hula nami tulak nami raja siyo tulak tulak dorobok nami baik na musik na hobar kesi.
sabi hami ibogo na alam muna hinaong masaur na tua iboto nani ison waktu ditando waktu nota magbobo bebi do ewe na berlutu ata nayu na dolo bebi tubur nami amma bebi tubur nami baru lubat toruan nari uto baru lubat toruan terjaloh aku nang maila gawe baru lubat toruan baru silaban naum di uto baru silaban baru rababan gol na pagcolongan hirmat dokter di muna dulu anak perawatan amat kedua mah peringgoman di Simoro debataro sila tua oras mahita sarutna di paror soni mah sarona mati tinna tinoba orang kuat mengenahukna soni mah bergetir dewe terbang kami debatama nama goyak papas pasuna rodo kami sapura di pasugi seruras itu kota tarutu mati itu tulang igokor do jojo munok saur matu bado kaporu nami satu matongan keluarga kamu alani hubok kami do emi nomor dutu do parbuir adok kata ni nama tua nama dok asai mes dah tua main peringgo mandi kena mok asa mata di batasi leu tua boras mah untuk saluna di paroro matu tu raja nami samoni nak parbuir asa piru mapok tu gaul pancalongan irma tu tobi mo sa lupok parang ni na puro na luju-luju na kakabang kamuan. Matututok sa mali kaya mang puro na butar buwag kami dalang namin mapuntok kami. Asa tintin natin ako may nagulang mayang kulang muna. O tikso sa diya may parang bukir na buwag kami do emi na mariku. Di ba tama mang kuhi paso-paso na? Alayan ko na dati pa. muna naraho ka berhakto di matokko kang jenggot napastok nami manang so narok na jengdua masih amin-aminan mau seorang patidaw masih tukul-tukulan semua dirumian memang bolo di PKHU seberat apa beban na boy tu jaya itu botok kuo pun gaton memang dos pahamuna ingat dos dia deh dia sarong nai masuk hati ke tua lebi do botok kuo masar honom ma balga jang rumah balga do to misopo lebi do botok kuo pengkiador udah jam mamu saluhut na akap paparan nare iya bolo sakami tulang muna lupa tua molare masak musik sebulan dong lewat nunga rak mamulau kita di ada pas perbatione kelainan lima opung arjado si dohono kurison di sadarion di masaud maglon di botokot nunga besikop kamu jong-jong baru-baru di botol maglon tak lubul ngaho bere bapak arjad sugari ada dan aja dohono kubere teh udah jalan panjang sugari memang isiyo wadir isido dohonoku molo galak bakat molo lupa juga orang tua nagabe anak siakang sama nagabe barjalo nagabe mana rusto dia tahu dong artinya di mana-mana gabe bapak disudah tahang dina do akai botona jadi sonari nagabe borhat papa borhat omakmu nuante o nama bere nagabe ama ya kakin do akai botol jadi posko aku dalam martangiak kami uli dengan dadak mate alana do lekus pas ingot nata norhato sedena do tua masih atusan do ikan kalabata pasti do budang tetap pasti biaya jadi dos marham mate bereda malo mau manganjokang ini malo mau manganjok kai botol ini ima si dohonoku jadi ope kami akan tulangmu kamu matian oma kami matian buru menang itu jadi narak berduka cita do kita labatanna tulus ias marwata paborhaton maon paborhaton gotonamion paborhaton borunamion asal saat dimana peringanan natahir ini ima damu akka pinopari di botonami opungan dia buru balgai na batu ni rumah balgai na itu batu di sopo nung naga besor na tuai botonamion opung anjak buruan burus yotingon uga biapa kamu sudah kabengan pinopari na pos matutu lasodo tanyang namin kamu akka bere
di dia piamu maringanan atau lomak si lucuang lomak nang seni jamuan di dia piamu sudah kami nopari boto namanya maringanan kok patong di pasu-pasu Tuhan Batunya. jadi lah si somo atau kami so pada datuk kami pada datuk kamu pergelengan kami asa tong mal bilang hamu mang baru Gabe tulang. bilang hamu mang Risma sude anak koni do baru di boto namanya Gabe tulang. Parsago mama pahupusnya nana Gabe. Parsago maaf saya mah tu pahupu bangwar Gabe. saya tu pahupu bangwar Parsago mama pahupusnya nana Iya. Parsago mama pahupusnya pun Gabe. Parsago mama tu ni udah itu nganggur kan sambil itu kamu baru saya mah Parsago mama di marah-marah di lain namina hina Toma Parsago mah di botoni manang eda ni boton namion dungi muse dagak pe dinain na pinabagak di sanggul kan dagak pe yang kauloni na pinabagak di Parsinabung na alamilah sederhana ni saya mah di kanu Parsinabung tiga mangkul Gabe tulang. tiga maksudnya 12. Hamis yang tulang muna sangat-sangat kehilangan. Moloboy panggilan namin to kamu beri namin tak lumobi abor namin. Ito kamu tidak niada namin. Di segala pulau dia pe selalu turut alami. Berharap do Hamis yang tulang muna naikon gitu muna tidak ni ada namin. Yang dia ma di pudian niada kon bisu namu salut nak kaya nak ni edakon tua katir nak kapasar yang muna ubo to Hamis memang sebulan na lewat do pelawa mangau namin ale nang pesungun papa suruh hata tu debata ay panali sudah pasu-pasu na gulang dengan mahamuinang buat kamu beri persajuan kemudian di edan namin Abang buru nami marga Manalu. Gabe tulang. Mendorak so tahu kami ada nahopar dohonon nami do sautik. Terlebih muse sang kami pumuan di PGP nadong isyalang bor. Jadi sangat-sangat kehilangan dan naulah kamu sangat kehilangan di naburu namion. Alana mono naburu namion tung naradong do tundao. Jadi kami be tak sangka manigor borhat na sida manempat dapat Tuhan. Edang anong dope tulungin ko hulala sa bagasok kami arisan manag pertanyaan. Lain mahula sa kami Tuhan ta manigor jur na ibadah tulak mo. Jadi ope ya mo keluarga besar marga Manalu lumobi itu pinapari na puro namin. Panginoon namin ikon sisa dahata bisa dahulu, bisa ada pikiran kamu di dalam paborhan dan puro namin untuk minapas sa pagkinani. Ikon dos roh kamu na. Lumog aja. Opat dos yakal niya tiya mangguri. Gabe tulang. Alay. Roh dong at tubuk tuang inulit ko sa puro ni Paso. Alanong nga raw minaninina. Tabba nga siya nagkabingimang. Puhado hadua nana yang akak kok. Puhado hadua turuna dok nana. Isi do namangi untuk kami. Posrohak Tuhan. Dihobo ang anggiat. Dohot dihobo ang anggiat. Song ninang di baraway namin. Di boro namin. Posrohak ko. Alana mo lo sa mga kakaon. Luar biasa. Terkecuali di dihan mo. Dua mana poro ni ang kakaon. Tumar kasi tanggang masaran na to sidikalang. Ako may pasidikalang. Nasaranay masyakangan sada tumar kasat turi halakaw mapinoparna doh itu ang naro set sugadoba saruba detong tukakaon songon naurok nakaning dua na poruna songon pak ni manu halakaka oppe songon ilo alemara tere dohonon nami ami bewere di si hobbing molo hias sada do tulang nami alemara tere di Tuhan ditangilo dok kanau dia kena dengan torok do akan tulang nami dohot dia musuh ni peparni akan dompungi tugas si hobbing pos dorohan nami di siap ka pasu-pasu nauli pasu-pasu na din gani tidak kotamilo si marpangidu kami sak pinopar niyo pungmo laporu niyo makmon na dua
Saya torok kami, ale mo habe ng kano di kanin kan di tanah perserahan ini. Pasti semua nahulok nak kani marlas sirohan namanya. Ale ala hubing kiri do hamuna. Nah baru do bedia kamulan nang lewat do to. Inang udam na di tebi. Odo na sehuri mang rimani. Sungo tiro ketemu di maribakon. Romo saya sungai do bon marujungo do tang pajuk pangau do hotto. Mola de mani tu anang ya. Ale hola nonto na huingot. Manipuri unang manian songon naridok ni parete yedi honidena alai tang dihutong pangalahona maksud tuang ya nakaningan nunga hutangi opia dumi kosro hakko dia dumi kumemeri homai pauba ma pangalahon hada ni natar surat nama doktor dihadahon panguda ni huriai hama mula ni partahati do nani cakot jalan na dinalo ni di Batak, opiang dia. Molo na adong pena sa didengon dipikiri ho, ritangan di rumah tangga, baik di na bro pos rohat kuang dia. Molo di nama rumah tangga dan molo na adong na hurang sosok. Itu bukan kebahagiaan dalam rumah tangga. Ada pos rohat ko. Anggia dilus ni rohan nabi, pinopar di naboro ni omak mo. Molo tuk sama dia piano. Haroronami rabere dia kaudanon satu dusro hamuna marsia minaminan alai posroha tuduhan mangadua duhita tuhan molo tuk songo dia pen nempat jalan nami tuhamuna anak nami dohot parumain nami dohot diburu nami posrohaku dina mangurupi hamu tu songo dia non lasmaro hamuna teh dia torok dohami pinopak yang mengbornyo di tanah perserahan ini alai morutu ngope hami perwakilan lasroha tangiho putus angkaton putus sida bosroha tulang bosroha apa kamu mah semua dia mengalau sudah gongnon orang kuno iya adok do berusi boron do berusi ham nang potong ke sisodot dua bedo na burnami ikut kolong hani untuk ikut pengalaman ini atau orang muda jadi ada buat ini moro isi nama panjang dari gatuna dua mana isi mana padik paling ini itu pasangan pada kelas sama dua dari mengulu kita yang dia menjauh berjuang tak kalah kata. Jadi molo dok tujuh untuk nari terjojor mama ngalusi udah tadi tersadama mangalusi kami tu lambat. Ah, nasupa botokan mamang buru. Kami. Jadi memang lihatnya nong udah tokan sekali terromah mati. Kami tu lah. Iya. Amang permusi kami. Jadi asal terurus pahami itu raja itu moronami marga mana itu. Sianjur mula-mula nasi manjur mula topak. Baik damang aku dan mula-mula nang belum mana sopak. Nama itu nama itu dinuat kano lihat tinggal baik-baik tinggal pasu naik kami marga shopping mana lihat asal di Batam mah masuk baik mah amang godang lihat